Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, wowe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo uri agaciro kuri twe. Wowe wakoze subscribe, reka nkubwire ngo uri ingenzi. Nawe utarakora subscribe, ukora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere tugaruke ku rubanza. Uru no rubanza ruri kuba nonaha. Iki kiganiro ngikoreye hanze ku rukiko, ni ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo. Ahangaha ni urubanza ruregwa n'igisirikare cy'u Rwanda, cyangwa se n'urubanza rurimo rurarerwamo abasirikare. Ni ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare buregera urukiko rwa gisirikare. Ni urubanza rurimo abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse n'abasivile 20, ndetse n'abahagarariye RCS, cyangwa se iki ngiki ni Rwanda Social Service, cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa. Aha nabo rero harimo abandi bantu batatu baturuka muri iki kigo cya RCS, cyangwa se gishinzwe imfungwa n'abagororwa ku butaka bw'u Rwanda. Rero ni urubanza n'ubundi rurimo amazina y'abantu musanzwe mumenyereye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Twavuga nk'uwitwa Richard, uyu nguyu ni umunyamakuru wa CKFM. Uyu nguyu rero Richard ni umunyamakuru wa CKFM, ndetse hakazamo Jangwani. Uyu nguyu Jangwani cyangwa se Jarike yamenyekanye nk'umuvugizi w'abafana ba equipe ya APR Football Club, ndetse harimo Mucyo Anta. Uyu nguyu yamenyekanye kuri Radio and TV 10 kugeza kuri ubu ngubu akaba ari umu agent, ndetse harimo uwitwa Rugaju Rigani. Uyu nguyu Rugaju Rigani nawe ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda, cyangwa se ni umunyamakuru w'igitangazamakuru cya RBA. Iki ngiki ni igitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Uru ni urubanza rero rurimo ruraregwamo abasirikare batatu, ndetse n'abahagarariye ikigo cy'igihugu, cyangwa se abahagarariye imfungwa n'abagororwa nabo ni batatu, ndetse n'abasivile 20. Ubu bose hamwe n'abantu 26 bose barimo bararegwa muri uru rubanza mu rukiko rwa gisirikare, aho bakurikiranyweho kunyereza umutungo w'ikipe ya APR Football Club. Aba bantu rero bagejejwe ku rukiko ku isaha y'isa 3 nk'ibisanzwe, bazanywe n'imodoka za gisirikare, dore ko abasirikare n'ubundi basanzwe ari abasirikare bambaye umwambaro cyangwa se impuzangano y'akazi. Ni umwambaro wa gisirikare. Abasanzwe bakorera mu kigo cy'igihugu cy'igorora ya RCS nabo bambaye imyambaro y'akazi, mu gihe abasivile bo babambitse imyambaro ya gisirikare ariko yambikwa imfungwa n'abagororwa bahangaha muri RDF. ngira ngo ni imyambaro musanzwe muzi, ni imyambaro ibigiye gusa icyatsi. Urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rero ruri Nyamirambo harimo kuburanishwa urubanza ruregwamo abasirikare n'abasivile bakekwaho ubufatanyacyaha mu gutanga inyandiko utemerewe no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibi ni ibyaha bitandukanye aba bantu bakurikiranyweho ibyaha birimo gutanga inyandiko utemerewe no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Uru rubanza ruvugwamo amafaranga yakoreshejwe nabi ubwo ekipe ya APR FC yajyaga gukina na Pyramid mu Misiri muri Nzeri 2024. Uru rero ni urubanza rwagiye rukurura abasivile bagiye batandukanye, ndetse na ba Mucyo Anta, ba Rugaju Rigani na bari Kari. Abangaba uyu Rikari cyangwa se Richard, reka nkwibutse neza ko ni umunyamakuru wa CKFM, ndetse na Jangwani. Uyu Jangwani akaba ari umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR Football Club. Aba bose rero bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye ahangaha i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo baburanishwe kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ngira ngo murabizi neza n'ifungwa n'ifungurwa by'iminsi 30
y'agateganyo. Wakwibaza ngo nukubera iki mutari kubona amafoto n'amavideo, ndagira mbabwire ngo ibintu bya gisirikare musanzwe mubizi. Ahangaha hari uburinzi budasanzwe, ntabwo byemewe gufata ifoto, nta nubwo byemewe kuba wafata video, dore ko no gufata amajwi ntabwo byemewe. Buriya ubu ngubu byansabye gusohoka hanze y'urukiko kugira ngo mbakorere iki kiganiro, mbagezeho amakuru y'ukuntu byifashe, mbagezeho amakuru y'ukuntu kugeza kuri uyu munota nonaha ku rukiko byifashe. Nonaha rero nsotse mu rukiko, ababurana barimo barasomerwa ibyaha bashinjwa ndetse bari no kubyisobanuraho, dore ko aba basivile bagiye bafite ababunganira mu mategeko, ubwo ndavuga abavoka. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo buvuga ibyo bushinja aba basirikare ndetse n'aba bahagarariye igororero ndetse n'aba basivile 20, dore ko ibi ngibi rwose nk'uko nabikomojeho bifitanye isano cyangwa se bifite aho bihuriye n'ikibazo cy'amafaranga yabuze muri ekipe ya APR Football Club, n'amafaranga yakoreshejwe nabi ubwo iyi kipe ya APR cyangwa se APR yasohokaga muri CAF Champions League, aho bari bagiye gukina n'ikipe yitwa Pyramid yahangaha mu Misiri. Tuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbabwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona andi makuru yizewe. Natwe turahanga kugira ngo tujye tubagezaho amakuru yizewe. Nanjye reka nsubire mu rukiko kugira ngo nkomeze nkurikirana amakuru uko yifashe, nanjye ndaza nyabagezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane.